Kugonderera kwa Kenya hari kwiyandikithia ta aikia kura mweri-ini wa Dithemba mwaka muhituku niguo wacungiririe kamiti ya ithurano na mihaka ya IEBC kwandirira ikereka ria keri ria wiyandikithia wa aikia kura na riria ritanyitwo kuinikirira tariki 6 mweri uyu. Ona thengi ya Kenya gukorwo mahetwo mweke mweru ugondereru ukoneka gukorwo uri o mutugo kuri ya Kenya. Riu matanya ma IEBC makwandikithia aikia kura milioni 4.5 magitigwo mario matanya kuonano wa Kenya nuthu milioni meyandikithitie. Kurigana na ndumiriri ya muthenya wa ira ya wiyandikithia uyu, Kaunti ya Nairobi niwe tongoretie na aikia kura 49,000 na 746. Kaunti ya Embu ikirumirira na aikia kura 26,000 na 548. Kakamega na aikia kura 21,000 na 533. Guku nakuo kaunti ya Kilifi ikirumirira na aikia kura 19,000 na 962. Gitaruini gia gatagati ga bururi kaunti ya Embu niwe tongoretie na aikia kura 26,000 na 548. Ikirumiriro ni Naikuru na aikia kura 19,000 na 646. Meru na aikia kura 16,000 na 198. Guku nakuo kaunti ya Murang'a ikiandikithia aikia kura 9,000 na 999. Kaunti iria ciikururitie hari wandikithia uyu gitaruini gia gatagati ga bururi ni hamwe na Laikipia iria yandikithitio aikia kura 4,000 na 576. Nyandarua na aikia kura 5,000 na 676. Guku nakuo kaunti ya Embu ikihinga itari ria kaunti iria itororoketie ikiandikithia o aikia kura 3,000 na 767. Ugondereru uyu niguo cungiririe ateti kwambika kambeini cia kuhaya Kenya kwiyandikithia kwa muhiano kaunti-ini ya Siaya. Gavana Cornel Asanga akirutira muingi mukana wakaga kwamukira motungata ma thirikari bona maga kwiyandikithia. No services will be offered to people without IDs and voter card in public and private, meaning if you don't have a voter and and you go to the hostel, you will be turned away. The police will arrest and prosecute persons eligible to hold IDs but do not have them. So we are going extra mile to enforce that so that we maximize on our numbers. Kurigana na Rasanga wiyandikithia wao guikia kura ni undu ngiteithiriria hanene gucagura atongoria aria mari na wigiririki. My fellow Siaya citizens, this is an election like no other before. For us, hence, every single vote in Siaya counts, especially for the presidential election. We cannot, therefore, afford to fail to register every eligible voter in Siaya. Nakuo kaunti-ini ya Githumo, Gavana Profesa Nyang' Nyong'o niwete ikinya ria kuhe aikari a guku rutha rwa thiku 2 akimoria kuhuthira rutha ruru kwiyandikithia. Onaguo wandikithia wa aikia kura kuri a Kenya aria maikaraga nja ya bururi no uthiite nambere, riu wandikithia wao gitanyo gukinya muthia tariki 4 mweri uyu. Guku naguo wandikithia wa Kenya guku bururi-ini ukihingwo tariki 6. Handu-ini ha Kameme TV ritwa rakwa ni Bataru wa Mwangi.